או, אוקיי, 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 דק. תודה רבה, נחמה. אנחנו nifgashim hayom, wir treffen sich heint in der Rahmen von Lern Jiddisch und Jiddisch Literatur online. Heint ist, wer gedenkt die Date, der Der, 12. Juni, no, den 13. der 13. Juni 2024, June 13, 2024. Und das ist unsere Treffung Nummer, ob ich gedenk, 325 oder 326. Und wir halten in Mietenlehnen Striglers Artikel Erfolg mit der Fragezeichen. Bisher haben wir gelernt, das, was ich wollte gerufen, eine Reinführung von Mordechai Strigler zu der Problematik, wer ist Jid in heutige Zeiten. Und der Onnet von Artikel, der erste Teil von Artikel, vernimmt sich mit wegstellendem Problem. Strigler gibt nicht kein Endvergleich beim Onhet, wer ist Jid. Beim Onhet von seinem Artikel, der erklärt für was ist die Frage, wer ist Jid in unserer Zeit ein Problem, was man darf betrachten und analysieren. Ich weiß nicht, ob ihr hat gefühlt im Irgashtem, aber Strigler ist ein Master von der jüdischen Sprache. Und ist mesugel, he is capable zu reden wegen der Problematik, wer ist Jid, in verschiedene Formen, sagen die ganze Zeit, was ist das Problem. Derweil haben wir noch nicht gelernt, was seien die Endvers von Strigler auf der Frage, wer ist Jid. Bisher haben wir gelernt, was Strigler sagt, für was ist die Frage, wer ist Jid, ein Problem in heutigen Zeiten. Und wie wir wissen von unserer Experienz, wie jeden, was leben in Medinas Israel und in Amerika und in Kanada, wir wissen, dass heutzutage, wer ist Jid, ist eine problematische Sache. Für was? Weil im 20. Jahrhundert nach der Shoah beiten sich die Circumstances, die Tnoim, in welche Jiden leben in der Gorer Welt. Und also wie es beiten sich die historische und soziale Konditions, Tnoim, von modernem Leben von Jiden in Goles und in Medinas Israel,
Also wie es beiten sich die Tnoim, beiten sich euch die Endvers auf der Frage, wer ist Ayid? Jeden heutzutage in der Gorer Welt und in Medinas Israel seinen a Sach anders wie die Jiden zwischen beide Weltmilchommes. Und Striegler wird sicher reden weiter, wegen wie so haben sich gebeten, die Kontexten von Leben von Jeden in der Welt heutzutage. Und die historischen Kontexten haben eine Influenz, eine Spur auf der Form, wie so Jeden sehen sich allein wie Jeden. Oder sehen sich allein nicht wie Jeden. Und wir haben schon wegen dem Gerät, als heutzutage sind voran Menschen, die sind geboren geworden wie Jeden, was haben nicht keine Überzeugung. They are not convinced, für was sie seien Jeden. Lassen wir sehen in dem Ekran, wo halten wir, welche Seite und welche Schuhe. wer יכולה להגיד איפה אנחנו? יש סימן. אמי התחילה לקרוא את המשפט, אבל לא הספקנו לקרוא אותו עד הסוף, אז יש שם סימן. כן, אז אולי אמי תתחיל לקרוא עוד פעם את הסימן איפה המשפט נמצא. Let's see. Oh yeah, okay. Azelche oder ähnliche Teines kann man schon jetzt hören von Hunderter oder gar Tausender in Medinas Yisrael. Okay. Such or similar Tinus. Arguments. Okay. Such or similar arguments can be heard by the hundreds or thousands in the state of Israel. Let's try to remember what kind of arguments Striegler is referring to. He was talking about intermarriage. Okay. I think. Intermarriage and the fact that, let's say, the Christian woman of the intermarriage is not prepared to become Jewish. So, if I remember what Striegler is trying to say, that in our time, the mixed couples are not striving to go together to one common ground of their identity. But if I remember what Striegler tried to say, there are mixed couples, a lot of mixed couples, where the identity of the family was not resolved and was not decided, in which
direction the family will go. המשפט הבא. Amy. Let's see. I'm not sure of the first word for some reason. Wir sind weltlich liberal. Hey Yud. המשפט מיד אחרי מה שקראת. כן. Hey Yud Vav Sav. היויס. Heyois. Oh yeah. Because. כן. Because. Heyois wie mir sind weltlich liberal, wären wir von solchen Tragedies gerührt bis Tränen. Okay. Heyois wie mir seinen weltlich liberal. Because we, the Jews of the 20th century, are weltlich liberal. We are also liberals and also Chilonim, weltlich, secular. Because we Jews are secular liberals. תמשיכי. Wären wir von solchen Tragedies gerührt bis Tränen. כן. werden wir gerührt. I am jumping. We are moved. We are moved bis Tränen. We are moved up to tears von solche Tragedies. From such tragedies. Such tragedies. The tragedies, if I remember, is that the mixed couples don't decide. The man and the woman, everyone stays with his cultural background, and they are not looking to come to a common family background, either Jewish or Christian. Yeah, and then you have it. What? He also mentioned that where is freedom of conscience if we sort of pressure, if we pressure people to change, then they don't have freedom of conscience. Right. He talked about that. That's true. So the tragedy is that those mixed couples, if I understand, in the name of their secular liberalism and in the name of freedom of conscience, they are not prepared to understand, that's my interpretation, to understand that a family, which is a mixed marriage, cannot go forward without accepting a common basis, a common cultural basis for the identity of the family. And if every one of the of both couples is looking for freedom of conscience, for liberalism, they enter into a tragic situation where each part of the couple is keeping his own view of his identity. But as I say, a family is not
kind of parliament. A family should have a common cultural basis, a common view of a future, a common way of looking at life. But if in a mixed family, every member is behind his own way, so we are in a tragic situation. This is how I understand what Striegler is trying to say. נחמה, המשפט הבא. Yeah, Daniel is da. שלום, דניאל. נחמה, תמשיך. שלום, שלום. Ich will sagen, als da in Canada oder Amerika in a vermischte Sprache mit nicht רגע, נחמה. nicht a vermischte, no a gemischte. Oh, a gemischte. Die Kinder seien sehr zufrieden, als sie fühlen sich Chanukah und echt Christmas. Weil sie haben, ja. Okay. Die Kinder können sein zufrieden, aber von dem Standpunkt, from the point of view of their own identity, it's contraproducent because you cannot be identifying yourself with two different cultural traditions. You have to choose. That's my opinion, because if you don't choose, you don't come to view yourself as committed to one of the two possibilities. זה מה שאני חושב. נחמה, המשפט הבא. Okay. Der Fall ist euch kein Wunder nicht, was gar a Sach Jiden haben aufgestürmt gegen Lazar mittelalterlichen Fanatism. Like a לא פנאטיזם, אלא פנאטיזם. Oh, fanatism. Okay, fanatism. עוד משפט, תמשיכי. No, that's the end of the sentence. You want me to read another sentence? Okay. Yes. Okay. Teil kommen noch mit der juridischer Gegenteile. Sie wird Marshall von Amerika oder Frankreich euch fordern von naiv, als jeder wird bei sie an Amerikaner oder Französ, muss täuschen sein Religie? כן. Das ist eine Frage. עד פה, אנחנו חוזרים למשפט הקודם. תקראי עוד פעם את המשפט הקודם ביידיש. Therefore is euch kein Wunder nicht. Therefore it is no wonder that Yes. Was gor a Sach Yidden that many Jews. Yes. I don't know what the gore means here. Was gore a very. Very many. Okay, that very many Jews haben aufgestürmt. Oh, they caused a storm, or they reacted. They reacted violently. They reacted violently. Kegen Aza against such a mittelalterlichen fanatism. Okay. Fanatism that they went many against. Jews many were Jews against such a
Middle age. Middle age fanatism. What is the middle age fanatism? If I understand what Strigler says, to keep elements of the Jewish tradition from past generations. Is this the Middle Ages? Is talking about the Middle Ages? Right? Okay. Middle Ages means here the Jewish tradition of former centuries. They call it, those Jews, those liberal Jews, call it Middle Ages. It doesn't mean that to bless every time you eat a piece of bread is a Middle Age way of behaving. That's a Jewish tradition which has in itself a whole conception of what we are doing in the world when we are thanking God for the bread we are eating. Those Jews say this is Middle Age thinking. But what we can argue, and I am sure that Strigler says the same thing, to say a blessing for each piece of bread or food you are eating, thanking God, is a intellectual conception about who we should thank for the possibility to earn our living. האם אני מסביר את עצמי? So he doesn't mean the Middle Ages per se. He means what those liberal Jews say. But for the traditional Jews, it's for all ages, not just in the Middle Ages, right? It's from the beginning. Right. Okay. Right. Okay. המשפט הבא. Teil kommen noch mit der juridischer Gegenteile. Juridischer, לא juridischer, אלא juridischer. Juridischer. Teil kommen mit der juridischer Gegenteile. Part of those liberal Jews come with an argument, a taine, a juridische. How do we say juridische in English? A legal argumentation. What is the legal argumentation those liberals say? Okay, so this is I guess a Frage. Sie wird lemoshel in Amerika oder Frankreich. Okay, for example, so is that North America? Right. Or France, I guess. Euch fordern von a Yid. I don't know what fordern is. I should know. It's a word I forget. Oh, require. Okay. Require. Okay, I'm just going to write it down. Yeah. Okay. Euch fordern also requires von a Yid. Should they require from a Jew as eider wird by ze an Amerikaner oder Franzois that before they become
American or French For- citizen. For them, an American or a French, Yeah. muss täuschen seine Religie. He must change täuschen. He must change his religion. Well, it's a question. So would he or does he have to change his religion? He have to change his religion because he is adhering to a Middle Age way of thinking. In America and French and France are modern states. What Striegler is trying to say that those liberal Jews, those Jews which are secular and liberal, may require to abandon any way of being Jewish from the past because it's not modern enough. כן. הבנת, נחמה? No, I didn't understand. ורה, מה ורה אומרת על מה שניסינו להסביר? פשוט פה הוא עושה השוואה, כאילו זה הדרישות של אורתודוקסים, נגיד ככה, הם כמו שבאמריקה או בצרפת דרשו לפני שיתנו להם אזרחות להחליף את הדת שלהם. למה? למה אומר שטריגלר שאותם יהודים חילונים, כן? הם מסתכלים על הדת ועל דרישות, אולי, אני לא יודעת, שיהיו זוגות עם דת אחת, זה כמו הם עשו השוואה, שזה לא מתאים לאדם המודרני. כן. אפשר macht Häusek von Medinas Israel, was will a legale was Menschen darf täuschen ihre Religie, weil zu fahren und bleiben in Amerika und Französisch darf man das nicht tun. Was darf man nicht tun? Was darf man nicht tun? Zu täuschen unsere Religie, wenn wir wollen fahren und bleiben und wohnen in Amerika oder Französisch, man darf nicht täuschen unsere Religie. I'm wondering that das ist wie so für was Medinas Israel hat das I don't know a Jewish a legal law, היורידיש
Forderung, als Emetzer darf sein ein Jid und sie dürfen was dürfen sie täuschen ihre Religion? אוקיי, נחמה, שמענו מירום גהרט, והיא versteht im Text. האם לאימי יש מה להגיד? כן, אני מסכימה עם נחמה. I think that he's saying that the secular liberal Jews or people of Israel think that the traditional is medieval, and furthermore, one moment. Yeah. The traditional is medieval, can? Yeah, and furthermore, what Nechama said, other countries don't require people to change their religion when they live there, so the modern state of Israel shouldn't be thinking about that either. That's what I got from it. Very interesting what you are saying and Nechama is saying. I would say, יש לנו דניאל. דניאל נמצא, כן, הוא הגיע. ורה, לא שמת לב, אבל קודם הוא כבר הגיע ואמר שלום. עכשיו, מה שנחמה ואימי אומרות, זה מעניין מאוד. אני עוד לא בטוח ששטריגלר תוקף, that he is attacking the state of Israel, but maybe you are right. What we will do now, we will read again both sentences in Yiddish we read before. Nechama, תקראי. Maybe we should finish, maybe we should lay weiter after a bissel mehr. Can I see the rest of the paragraph? I just want to see Das will mir ton Nechama weiter, aber wir sollen der Monen, was wir gelehnt bisher. Es ist nur ein Satz und es ist euch ein Fragezeichen. Okay. Nur ein Satz zu Ende. Okay, תקראי את הסatz. Okay. Wohin wollt Asa Gesetz der Viert? To wie soll kennen wir Jiden sein an Ausnahmen zwischen kulturelle Völker? Okay. So, המשפט הזה אומר לי, עוד מעט נקרא עוד פעם את שני המשפטים הקודמים, אז זה אומר לי, ששטריגלר לא מדבר דווקא על מדינת ישראל, אלא הוא מדבר על היהודים בעולם, גם במדינת ישראל. אז נחמה, תקראי עוד פעם את שני המשפטים שקראת קודם, אחד אחרי השני ביחד. אוקיי. Okay, der Fall ist euch kein Wunder nicht, was Gorasach Jiden haben aufgestürmt gegen so mittelalterlichen Fanatismus. Hala? Teilkommen noch mit der juridischen Gegenteile. Sie wird Moschel Zoffen Amerika oder Frankreich euch fordern von Ayid, alseder wird bei sie ein Amerikaner oder Französ, muss täuschen sein Religie? Okay. Yeah. Okay. Okay. You want me to finish? Just or just here. So. לא, עכשיו אני אומר ככה. שטריגלר, when he is asking, would the Americans and the French require from Jews, like the state of Israel requires, to change their religion? And this is a question
where the answer is no. So, Nechama and Amy, you are right that Striegler is aiming at the state of Israel, which is requiring that a couple, one of them who wants to build a Jewish family and he is not a Jew, has to change his religion. In America and in France, there will not be such a requirement at all. So you were right. But I also think Striegler isn't necessarily talking for himself. He's that's right. saying what a portion of these liberal Israelis would think. Their counter argument, right? Right. He's analyzing the situation in the Jewish world. Right. Striegler never, at the beginning of an article, will say what he is thinking. He's trying to analyze the situation in the Jewish people in general, not from his point of view. Ich will sagen, als das ist ausgezeichnet ein Essay, weil wenn ich lese ein Essay, der Essayist schreiben die allerlei Standpunkte, right? Yes. Und wenn ich lese als ein Essay, ich frage sich allein, als was ist dem MS? What is their answer? Und a guten Essayist sagt nicht, was tracht allein, aber gibt die allerlei Standpunkte. Nachon. Und der Sof ist, אפשר ist nicht kein Entfer. Ja? אפשר ist was? Nicht kein Entfer. Nicht doch kein Entfer. Ja. Aber zu verstehen die Frage, אפשר können wir nicht haben ein Entfer. Das ist die Wichtigkeit von Striegler, wie Analyst von einem Problem. Weil chazert über, wer ist ein Yid? Und wenn man lernt das, wer ist ein Yid? Ich will lernen das und ich will wissen, wer ist ein Yid, ja? כן. נחמה, המשפט הבא. Okay, das ist die Frage. Okay, wohin wollt Gesetz der Viert? Where would such a law be undertaken, or I don't know, where would such a law? Where would such a law bring the whole people? To what end? To what purpose? Od Mishpat. Wer soll können wir jeden sein an Ausnahmen zwischen kulturelle Völker? How can we Jews be out of the ordinary? Is Oisnam? No, you need exception. How can we be an exception, Ken? Among cultured people. Right. So cultural people don't require us to change our religion. And in the state of Israel, if I understand what he says, we shouldn't require to change the religion of a Jewish family. This is what I understand. Od mishpat, Nechama. Okay. Leman ha'emes muzen ober azelche carbonis gedenken dem poscheten Pilek. Keiner ist nicht gegen dem, als sie sollen werden volle Bürger
in einem jüdischen Land. תמשיכי. Okay, ob sie willen nicht übernehmen die jüdische Emunah, hagam sie haben sich mishpochedig verbunden mit Jiden, ist es sehr volle Recht. תמשיכי. Es ist a viele der Chov, Es ist אפילו מה? der Chov, or Chov, רחוב. Chov, okay. חויב, כן. Von jeder Jid zu sorgen, als sie sollen nicht leiden von kein Schum Diskriminatie, viele wenn gemischte Chassanas sind uns nicht zum Herz. כן, עוד משפט? Keiner hat nicht, keiner hat noch derweil nicht protestiert, Halamai, der nicht jüdischer Zeit für solche Mischpoches, ist geprägt geworden auf jüdisch philanthropische Hotzoas kein Yisrael. תמשיכי עוד משפט? Aber damit endigt sich der Schettach von unser Liberalism. Poshut, can I just finish just the one sentence to finish the paragraph? Poshut, der Fahr, weil weiter von dem kann unsere Kompetenz nicht dergehen. עד פה. Okay, that was very difficult. No, it's not difficult at all. Understand? Oh my goodness. It's very simple, but we'll see. So, את קראת עכשיו, you read now a whole paragraph which is dealing with the same topic at the beginning of what we read today. The topic is what should happen, let's say, with a Christian woman who married a Jew and she came to the state of Israel, and those Christian women is not ready to become Jewish. Okay? Should we oblige her to become Jewish or not? עכשיו אנחנו חוזרים למה שהתחלת לקרוא, 2-3 מילים ביידיש ותרגום לאנגלית. נחמה. למען האמס, müssen aber solche Karbones gedenken dem poscheten Chilek. למען האמס, תרגום. As to the truth? Yes. Müssen aber solche Karbones, but we must for such... No, not we must. For the truth of the matter, Azelche Korbones, such casualties, and he's referring to, let's say, a Catholic woman who married a Jew and doesn't want to become Jewish, Muslim, can must gedenken dem poscheten Chilek. Chilek. מה זה חילק ביידיש? Who knows? Vera? Was ist a חילק auf יידיש? החלק הקטן. לא, לא חלק קטן, לא. דניאל? מה פירוש המילה חילק ביידיש? כן? חלק? לא שמעתי. חילק? כמו בעברית, לא? לא שומע מה שאתה אומר.
חילוק, זה חלק, כאילו, לא? לא, לא, לא חלק, פה כתוב חילוק. כן, בסדר, טוב, בסדר, חשבתי אימי? Difference or distinction? Little difference. Little Tiny difference. difference. כן? Okay. So, נחמה, תקראי. Das ist ein hebräischer Wort. Das ist ein hebräischer Wort und ein hebräischer Concept. But isn't it from Chelet? No, not at all. Oh. It's from Chiluk, which means a tiny division, a tiny difference. It's not written Chelek, it's written Chiluk. Okay. But what's the shoresh? The shoresh. What ma shoresh? Lechalek. Lechalek. Okay, to divide. Oh, to divide. To make, okay. to split the hair. Like to split the hair. A tiny difference. So, נחמה מוזן, תתחילי משם. מוזן די קורבונס, כן? Okay. Musen ober a selche Carbones gedenken dem Poscheden Chilek. Chilek. Keiner is nicht gegen them. Nobody is against them. לא, 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 כן, אבל את צריכה לקרוא עד לנקודה. Okay, okay. It should make sense. כן. Okay, keiner is nicht gegen them, als sie sollen werden volle Bürger in einem jüdischen Land. Okay. So what Strigler is saying, the Korbones, those, let's say, women, should remember the Poshet Chilek, the tiny, simple difference. Keiner is nicht gegen them. In the state of Israel, no one is against that those women should become citizens in the state of Israel. תמשיכי המשפט הבא. Ob sie willen nicht übernehmen die jüdische Emuna. If they want, if those women don't want, okay, to become Jewish, תמשיכי. Hagam sie haben sich bespochedik verbunden mit Jiden. Okay. If they don't want to become Jewish, notwithstanding that they became members of a Jewish family, כן? תמשיכי. Just a minute, I'm just writing something down. Okay. Is es sehr volle Recht. So if they don't want to become Jewish, this is the full right of them to stay where they are and as they are. And this is the chilek, this is the tiny difference. The state of Israel receives those women in the Jewish family as they are. The state of Israel does not require, does not oblige them to become Jewish. המשפט הבא. Kann ich fragen etwas? No, עוד משפט. Okay. Es ist viele der Chäuf von jeder Jid zu sorgen, als sie sollen nicht leiden von kein Schum der Diskrimination. Okay, and Strigler says even more. It is the duty of every Jew to take care that there will not be any discrimination against such women. עוד קצת, אחר כך תשאלי. אפילו wenn gemischte
Chassene sind uns nicht zum Herz. Even if we don't like mixed marriages, no one should discriminate those Christian women. עכשיו תשאלי את השאלה. Ja, wenn Emetzer kommt von ein anderes Land, למשל Amerika oder es macht nicht aus. Es ist ein Stempel auf ihre Papieren, ob sie seien Jeden oder nicht Jeden. Die Medinas Israel hat ein Papier, was ist geschrieben geworden und es steht. Yes, in the ID, as far as I know, there is a rubric where you say Jew or something else. Mhm. Und ich will sagen, als sagt, dass wegen There is Stegler sagt, kein Schum, Leiden von kein Schum Diskrimination. Right. It's there's es ist die frume Leid in Israel, sie führen nicht fein mit oder sie führen gegen Nechama, we are not speaking about the frume light, we are speaking about Strigler. המשפט הבא. Okay. Keiner hat noch derweil nicht protestiert. Allemai der nicht jüdischer Zeit von einer solchen Mischproches ist geprägt geworden auf jüdisch philanthropische Hotzoas kein Yisrael. Okay. And Strigler says even more. There is no antecedent that in the state of Israel someone protested why such a woman, which became part of a Jewish family, the expenses of bringing her to the state of Israel, no one protested against the fact that her expenses were paid by the state of Israel. What Shila is trying to say, the non-discrimination and the rights of such a woman in a Jewish family are kept, and no one went against. המשפט הבא, נחמה. Aber damit endigt sich der Schettach von unser Liberalism. But Strigler says, at that point, our liberalism ends. Which means, in my opinion, that if this woman should give birth to a child, the child would be a son of a non-Jewish woman. Because there are halachic laws about who is a Jew. And a child born from a non-Jewish woman is not a Jew. And this is a halachic principle which we as Jews are not required to relinquish because a mixed marriage. Is Yisrael, is Medinas Yisrael as a
liberal, wie Strigler schreibt, אז זה ווס, רגע, ist Medinas Israel, als sie liberal, wie Strigler schreibt, oder verschreibt, als Medinas Israel lässt da rein der, was will rein und wohnen in Medinas Israel. אוי בריז הטייל פון המשפחה, wo einer von die Members ist Ayid, of course. Ich kenn persönlich Forscher, Jiden von Polen, in Yad Vashem, was haben Chassene gehabt mit polnische Freuen und sie leben in Medinas Israel. Als sie darf haben... Ein Moment, und ich kenne viele sagen, auf welcher Gas und wer ist der Mensch? מה את אומרת, נחמה? אז המנש darf haben a Scheiches mit der Jid, oder Chassene haben, oder a Mishpoche, a Scheiches, ja? Wir reden da, wenn gemischte Mischpoches. Gemischte Mischpoches, auf wie viel ich verstehe, Medinas Israel hat keinmal nicht gesagt, du bist Ayid, dein Freund ist nicht kein Isch, sie können nicht kommen. Что זה? Also sie dürfen sein in der Mischpoche von Unheib. Ja. Wir reden wegen gemischte Mischpoches. Wegen dem redet euch Strigler. Okay. Weil es seien Menschen, was willen sein Jeden, und sie haben Chasse nicht gehabt. Ich verstehe nicht, was ihr sagt. Es seien Menschen, was willen sein Jeden. Sie seien Goyim oder nicht Ob Jeden. sie wollen sein Jeden, werden sie sich Negeier sein. Ihr könnt nicht werden sein ein Jid und bleiben ein Christ. Ob ihr wollt. Aber sie dürfen sein Jeden für Medinas Israel, wissen sie losen noch ein, zu seiner zu seiner Yisrael-Dicker. תנסחי עוד פעם את השאלה, was ist die Frage? Die Menschen, was, how do you say, Megayer? Megayer? כן. Aber fahr sie Megayer werden. Eider sie werden. Eider sie Megayer sein, oder werden. Israel wird sie rein und sein a Wohner, a Bürger in Israel, oder sie seien... Ja, ich meine, ich habe viele gekannt Menschen also, ne? Was seine Gewinn in Israel und seinen gekommen nachher wie Christen, nicht wie Jeden. Okay. Okay. Weil sie haben die drei Religies, ja? Drei Religies. Ja, drei Religies. Wer hat die drei Religies? In Israel, sie haben drei, right? In Israel sind voran Menschen von verschiedenen Religies.
Israel hat keinmal nicht gesagt, dass ob du bist ein Christ, darfst du nicht kommen kann Israel, oder ob du bist ein Muslim, darfst du nicht kommen kann Israel. Es ist interessant, schreibt nicht wegen die Rabbonim, gar nicht wegen die Rabbonim, die Wer religiös schreibt? Striglers. Was darf schreiben wegen der Rabboni? Weil wenn ich habe gelernt, als wir wollen lernen, wer ist ein Jid, ich sag wegen was, das ist eine religiöse Frage. Religiöse Frage. Ja, aber schreibt wegen Chiloni, liberal, Nechama, nicht. Nechama. Wir haben morgen reden wegen Erfolg mit der Fragezeichen und ich habe gesagt, also der Artikel hat geschrieben Striegler in der Zeit, wenn Ben Gurion hat sich gewendet zu Rabbonim und Intellektuellen und gefragt, wer ist er Jid. Ben Gurion in 1958 hat sich nicht gewendet zu Striegler. Aber Striegler hat beschlossen, als die Frage, wer ist ein Jid, ist nicht nur ein Entfer von Rabbonim. Euch Ben Gurion hat sich gewendet zu Intellektuellen und nicht nur zu Rabbonim. Und Striegler hat beschlossen, als euch will schreiben wegen dem, wer ist ein Jid. Die Frage, wer ist ein Jid, ist nicht keine Frage für Rabbonim. Wir können euch fragen Rabbonim, aber Rabbonim seien nicht der einzige Mocker, was kann definieren, wer ist ein Jid. Das habe ich gesagt beim Oni, wenn wir angeheben reden, wegen dem Artikel von Striegler. Und wir werden sehen weiter, wenn wir werden lernen, als wer ist ein Jid, ist nicht keine Frage für Rabbonim. Rabbonim können sagen, was sie will, wer ist ein Jid. Aber euch Schreiber und Intellektuellen und Denker können sagen, was sie. Rabbonim können sagen, wer ist ein Jid von dem Standpunkt von der Haloche. Die Frage ist, ob sie ein Jid ist nur der, was ist koscher, laut der Haloche? Das ist danke die Frage, auf welcher Striegler vernimmt sich zu entfernen. Es kann sein, wir werden sehen in dem Artikel, als ein Mensch, was ist geboren geworden, laut der Haloche wie ein Jid, ist laut der Haloche ein Jid, aber sie ist euch ein Jid laut andere Kriterien. Wir haben in der Teure ein Konzept, was heißt Naval Birshut HaTorah. In anderen Wörtern, ein Auswurf in Licht von der Teure. Euch hat der Ausdruck sagt, als ein Mensch kann sein, ein Mensch, was tut Mitzvahs, und in derselben Zeit kann sein ein Menuvu.
nicht kein moraler Mensch. אבל Das heißt, היום, Moment, das heißt, als sein Ayid ist nicht genug, ob ihr seid geboren geworden, durch der Aloche wie Ayid. Sein Ayid hat euch seine moralischen Aspekte, was haben gar nicht was zu tun mit dem Fakt, wie so seid ihr geboren geworden, durch der Aloche. Sein Ayid ist, wie seht euch, und das Striegler wird sagen später, a Sach mehr, wie werden geboren durch der Haloche, wie Ayid. כן, דניאל, מה רצית להגיד? לא, אני שואל, מי קובע היום שמי יהודי, עיקרון בכל זאת זה הרבנות. זה החלטה וזה הגדרה במרכאות, איך להגיד את זה, דתי, לא דתי, אלא זה לפי הרבנות. לפי מה שאני מבין. לפי הרבנות קובעת, אבל שטריגלר לא מדבר כאן מהם הקריטריונים של הרבנות. הוא מדבר מבחינת הוגה דעות יהודי, כשטריגלר, מי הוא יהודי. לא כרב, אף על פי שלשטריגלר יש סמיכות לרבנות. שטריגלר טוען, בלי להגיד את זה, שזה לא מספיק שאדם הוא יהודי לפי ההלכה. יש עוד אספקטים שקשורים ליושר ולמוסריות של האדם. זוהי טענתו של שטריגלר, כפי שנראה בהמשך. Wie schreibt man Naval Drashut HaTorah? נון, Vet? נבל ברשות התורה. נון בית למד, Yeah. ברשות, בית ריש, Oh, beer שין shoot. וף תף. Okay, HaTorah. Okay. Yeah, yeah. Okay, done. כן. Okay, אפשר ואת כן, yeah. נחמה, את בין- יכולה yeah. לשאול, רגע, תשמעי, Yeah, את yeah. יכולה לשאול את גוגל, תכתבי נבל ברשות התורה, Yeah. ומעניין מה יגיד לנו גוגל. Okay, maybe somebody else can do it because I only have one computer screen. But I just want to ask something. Next time we read a Maise, a Erzählung, a Poeme, כן, Lomer rein was wäre a Yid, was meint zu sein a Yid. Like maybe we can look for examples in what we read in literature so that it's not always only religion. We're religious. Maybe we'll look for examples of, wer has a Yid, was meint zu sein for a that Yid. purpose we are reading Striegler. We are only at the beginning of the article. No, but after we read Striegler, right? We can look Okay. for First, we have to finish the long article okay. because it's a very important article. Okay, entschuldigt mir, ich darf gehen, okay? Okay. So, Okay. a good Shabbos und a להתראות. Dank und dies Montag, okay? Okay, Okay. bye-bye. Bye. שבת שלום. Dank. כן. ורה, המשפט הבא ביידיש. ורה, שומעת? זה משפט האחרון בפרגרף הזה. כן. פשוט, פושט, der Fahr, weil weiter von dem Kern
unser Competence nicht דרגן. תקראי את זה עוד פעם, יותר נכון, weiter. weiter, כן. הלאה. weiter von dem, כן. von dem מה? weiter von dem? כן. כן, unser Kompetenz. Kompetenz, כן. כן. nicht דרגן. דרגן. So Striegler is saying, Striegler sagt, as weiter von dem, more than that, יותר ממה שנאמר עד עכשיו, כן, unser Kompetenz nicht gehen. I am not, אני לא יודע להגיד יותר מזה. עד כאן אומר שטריגלר, זה מה שאני יכול להגיד. המשפט הבא. אוי, אזל פרינציפיאלי אקשונים will nicht werden bloß Bürger Punem Identum מה זה אידנטום? יהדות. אוסף היהודים בעולם, כן. נור אויך betracht werden wir gleicher Teil in einem Identum. הלאה. Haben sie nicht kein ander עצה? עצה, כן. עצה, dadurch zu machen, die traditionelle Zeremonie von Asa Areintritt. כן. נקודה. כן. אימי, תחזרי על המשפט, ואז אנחנו נתרגם. אימי שומעת? אוקיי, כן, המשפט מקודם? המשפט שוורה קרא עוד פעם, ואז נוכל לתרגם. אוקיי. אוקיי. אויב אזלכה פרינציפיאלה אקשונים פרינציפיאלה אקשונים, רק רגע. מי הם הפרינציפיאלה אקשונים? Is it akshan is like stubborn? Right. So Striegler is speaking about פרינציפיאלה אקשונים. מי הם הפרינציפיאלה אקשונים? שאני אגיד? כן. כנראה ששטריגלר מדבר, פרינציפיאלה אקשונים, זה למשל אותה אישה נוצרייה, שהתחתנה עם יהודי, אבל היא רוצה להישאר כנוצרייה. אז אומר שטריגלר, אוי בזלכה פרינציפיאלה אקשונים, אם עקשנים, stubborn people,
like those women. כן, הלאה. Will nicht werden bloß Bürger von dem Judentum. כן. אם הם לא רוצים, אותה אישה נוצרייה שהיא כבר בתוך משפחה יהודית, will nicht werden bloß Bürger von Judentum, לא רוצים להיות רק citizens של העם היהודי. כן? Okay. Nur euch betracht werden wir gleicher Teil in dem Judentum. אבל הם לא רק רוצים להיות חלק מהעם היהודי, אלא בטראכט werden wir gleicher Teil, אלא אם הם רוצים שיתייחסו אליהם כחלק שווה בעם היהודי, כן? זאת אומרת... Haben sie nicht... כן, Okay. כן, haben sie nicht... Haben sie nicht kein anderer Eiza, wir durchmachen die traditionelle Zeremonie von Eintritt. זהו. זאת אומרת, אם האישה הנוצרייה רוצה שיתייחסו אליה בצורה שווה, כמו לכל חבר בעם היהודי, ולא רק להיחשב כאישה בזוג מעורב, אם היא רוצה גם שיתייחסו אליה בצורה שווה, הום זה ישכנן דר עצה, אין לה עצה אחרת או דרך אחרת, אלא להתגייר, כן? לעשות את הצרמוניה של הריינטריט, של הכניסה לעם היהודי. כן. השעה 7:19. עוד משפט. Das darf werden sehr Beisteuer zu der nationaler Überkernisch in sehr Leben. כן. Das darf werden... ביישטייר, כן? ביישטייר זה תרומה. דוס דרפר זייר ביישטייר. להיכנס לתוך העם היהודי בצרמוניה של הגיור, זה צריך, דף ורן צריך להיות התרומה של אותן נשים, זייר ביישטייר, כן? התרומה שלהם, למה? Zu der nationaler Überkernisch in sehr Leben. למהפכה הלאומית בחיים שלהם. כן. It's a way of speaking, כן? זה שטריגלר לא מחדש כאן שום דבר. המשפט הבא. In jeder Freiland fordert man nicht von kein Bürger zu beiden sein Glauben, weil Bürgerschaft ist nicht dasselbe wie Emuna. יפה. תרגום לאנגלית. Okay, where was I? In every free country, Right. A citizen must not be required to change their belief because citizenship is not the same as faith. So citizenship is a kind of, it's not a question of belief, it's a question of administrative way of belonging. Okay, משפט הבא. Nur wie bald der Jid will werden Christ, aber nur durch ein Ändern dem ganzen christlichen Steiger wird es euch dort nicht dergleichen.
תרגום. Nor Vibald. Only as soon as Vibald, I would say as soon as a Yid will werden a Christ, a Jew wishes to become a Christian, right. aber nur durch ein Ändern dem Ganzen, but only through By changing the whole no durch ändern dem Ganzen und Mila. Aber nur durch ein Ändern dem Ganzen christlichen Steiger, dem ganzen christlichen Steiger, Right. sorry. Okay, Right. the entire Christian Steiger. Way. Okay. Style. Way. Okay. Style. Wird es euch dort nicht der Griechen? Wird es He will not attain that there or reach that. attain? Okay. Yeah. Let's see, where am I? Der Griechen. Keiner kann solche Menschen in Israel nicht zwingen zu werden jeden, aber euch seht Tor nicht fordern, kein Ausnahmerecht, was so viel jüdische Deures warfen ab. Okay. Keiner kann solche Menschen Israel nicht zwingen. What's zwingen again? Zwingen? Oblige. No one So, can oblige such people. Yeah. Aber euch they Torah nicht fordern, but they also must not require kein Ausnahmerecht. I don't remember what. Rights which are right, additional rights. Only for them. Additional rights. Only for them as non-Jews. Was so viel jüdische Deures waren ab. So many Jewish generations warfen up. Yeah. Rejected. Okay. Because many generations of Jews wanted to be like all the other people in a nation where they lived. Mm-hmm. And they rejected to be an exemption, to be different. Sie können nicht verlangen beide Sachen mit einmal. They cannot verlangen both things at one time. Right. Nicht anerkennen dem altjüdischen Chotam und nicht haben kein Schum Manias, sehr jüdische Manias, sehr jüdischer Identifikation. המילה זה אני מתרגם גם. Also that and also that. זה נגטיבי, נכון? nicht anerkennen dem altjüdischen anerkennen. Also not to recognize the old Jewish anerkennen. The old Jewish chotam,
That's like a Seal. seal or a sign. Seal. Yeah. Seal. And also neither haben shum menias. Farzeir תמשיכי. Yiddisher. מה זה מניאס? תקראי את זה עם המילים הבאות אחר כך. מניאס, כן? Sorry. Und ihn nicht haben schon menias farzeir Yiddisher Identifikatia. כן. מניאס, עכבות. איך אומרים עכבות באנגלית? And at the same time not to have any מניע. אני מחפש את המילה באנגלית. I don't remember it either. מניעה. I'll look it up. Reservations, כן? For their Okay. Jewish identity. Reservations. Okay. Das wollt gemeint. Aufreißen die Mäuerin, was so viel zu Kufes haben sie beschützt mit sehr Blut. So this Das wohl means gemeint, this aufreißen. would mean to This would mean explode. aufreißen, to explode, to להחריב, כן? To destroy. To destroy the walls. Oh, what? That's right, walls. Moyer is a wall. Yes. A big wall. Which so many periods haben sie beschützt mit their Blut, which they did something with their blood. With so many periods in the history of the Jewish people, protected them with their blood. Okay. Can Manish? כן, עד פה. אוקיי. עד פה, הניסוח הוא לא קל ביידיש. אנחנו בפעם הבאה נסכם במילים שלי את מה שהוא אומר. טוב, תודה רבה. אוקיי, אז שיהיה שבת שלום. שבת שלום. ביום שני. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה. להתראות. להתראות.